Bongeye kwirirwa abakunzi ba One Nation Radio ijwi rya diaspora nyarwanda ivugira hano muri Amerika. Tumaze kwakira inkuru y'akababaro dukesha Fox 8 News muri studio za One Nation Radio ko umuryango wa Mugabo Emmanuel ukomoka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo warutuye mu mujyi wa Greensboro, North Carolina, umaze gupfusha abantu batanu harimo n'abana mu nkongi y'umuriro yafashe inzu bari batuyemo. Iyi nkongi ikaba yarabaye mu rukerera rwo kuwa gatandatu tariki 12/5/2018 ahagana saa 10 za mu gitondo. Babiri bahise bitaba Imana, abandi bajyanwa kwa muganga ari naho bahise bapfira. Kugeza kakanya nta uramenya icyateye iyi nkongi, haracyakorwa iperereza. One Nation Radio ikaba yegereye umwe mu bagize umuryango akaba yabidutangarije muri aya magambo. Kije aho muri hose inshuti z'umusaraba mugira ibihe byiza aho muherereye. Ngenda umumama ntuye muri hano muri Amerika muri North Carolina city ya Greensboro. Mfite umubabaro n'agahinda kenshi ko kubamenyesha ibyatubayeho muri no state yacu. Nukuri birababaje, birangora no kuvuga ariko nta kundi bibaye ngombwa ko bamenyesha. Kuwa gatandatu mu gitondo umupapa yitwa Mugabo Emmanuel yahuye n'ikibazo gikomeye. Umuriro waradutse mu nzu yabo uraturira ibintu byose byari birimwo, ibintu bye nta wabivugaho kanini, ariko kibabaje cyane kinateye agahinda, ikintu gisize igikomere mu mitima y'abantu bose bumvise izi nkuru. Abana biwe bahiriyemwo babiri baca barapfa aho nyene, batatu babajana ku igwariro, ariko ku mahirwe mabi nabo ntibashoboye kubaho, nabo bapfuye. Ubwo Mugabo Emmanuel abuze abana batanu ku munsi umwe. Abana bose bari hasi y'imyaka 12. Rero nukuri ntumye iyi message uwo yumva wese agire icyadufashije. Abantu bose muri mu kino gihugu murazi ko bitoroshe mu gushingura umuntu, bisaba amafaranga menshi. Noneho ibi byo n'indenga kamere, urumva ko ari abantu batanu, ari abana batanu basaba gushingurwa. Nukuri umwe wese bitewe nuko mwe muri Imana yamuyobora, bitewe nuko avyumva, kweri mudufashe agatererano kanyu uko byumva kose. Je numva nta rukunda bivuga, ariko nukuri turabasavye intererano aho muri hose. Ukabona iyi message uyirungikire mugenzi wawe wobuzi. One Nation Radio ikaba yihanganishije abasigaye, ikaba gikurikirana icaba cyateye inkongi. Bahati Kalisa, One Nation Radio, America.